Salam Vatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçylar, hormatly tomaşaçylar. Bugün gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýerleşen Sewda Fenad edarafynda Turkmentextile Expo-2025 adly halkara ferisi geçirilýär. Biz hem bu ferge Vatan media topar bolup gatnaşmana geldik. Mehribanlar, ine bugünkü bu fergede Türkmenistan halkynyň şeýle hem dünýäniň dürli künjeginden gelen bir neçe dizaynerler özleriniň işlerini höderleýärler. Mehriban tomaşaçylarymyz, ine bugün altyn ýaprak ýyňaçlar hem özüniň önürýän önümleri bilen bugünkü ferge gatnaşmana gelipdirler. Gelin bular bilen söhbetleşip olalyň. Salam. Salam. Men altyn ýaprak ýyňaçlaryň ýolbaşçysy Tylla Hanyeliýewa. Biz ýörüýte Ýaponiýa döwletinden bir näçe ýyňaçlar, gatýalyklar hem getirip üstüne ýörüýte işläp, ütköşük seçekler çykaryp hem döwletimizde höderleýäs. I'm Mariana Micheli, president of Mood Milano. I am here in Turkmenistan for my first time, and I am very happy and glad to receive your invitation from Turkmentextile Expo-2025 because today I discover a very nice collection and amazing designer from Turkmenistan. So I am very, very happy, and I can't wait to go in the city center to taste your food and to see your ancient city. Hello, I'm Hayden Ng. I'm from Singapore, and it's my first time in Turkmenistan. Beautiful city, beautiful people, beautiful culture. I look forward to coming here again with my team of ASEAN designers, as I'm the president of the ASEAN Fashion Designer Showcase. I would like to see more collaboration between ASEAN and Turkmenistan because both Turkmenistan and ASEAN have many stories to tell. And with this collaboration, we can bring the fashion more globally, and people will know all about us. My name is Ankita Chaudhary. I'm a designer from India. Name of my label is Saj by Ankita, and this is my first time here showcasing at the Turkmenistan Textile Expo. And I am very excited to be here, and because I'm the first Indian designer who has got the honor to showcase my collection here in Turkmenistan. And so far my experience has been really very good. Everybody out here is very pleasant, very helpful, and the organization out here is really world class. Everybody has worked very hard and made sure that we are all very comfortable and well taken care of.
And my label, I started in 2005. So this year it marks my 20th anniversary of having my business. I have showcased all over the world, starting from obviously India, Dubai, Milan, Paris Fashion Week, London Fashion Week, New York, Los Angeles, and also we supply to Southeast Asia. And I've had stores, my own franchise stores in Kenya and also in Sydney. So from traveling all over the world, now we're here in Turkmenistan after 20 long years, and I'm very pleased to be here. I will definitely come back again out here if the opportunity so arises, and I'm really looking forward to it. Thank you so much. Hello, my name is Omar Mansoor. I am here from London, United Kingdom. It's my very much first time to be here in Turkmenistan and to inaugurate the Turkmentextile Expo-2025. It's an immense pleasure for me to be here. I just showcased my designs on the catwalk and the response is very good. I love this city. Aşgabat is my ishq now. It's the city of love for me. I would like to come back again here and like to do more collaborations here. Assalomu alaykum. Meni ismim Po'latjon Yo'ldashev. Men O'zbegistandan keldim. Silkvats brendini taqdim qilyapman. Bu Silkvats korxonasi, Silkvats brendi, bizda brendimiz bu naturalniy sholkovый tkani. Bular haliga pilladan oxirigacha ishlab chiqaramiz. Manavatga Turkistonga chaqirishganlardan juda ham xursandman. Bu tekstil Turkiston tekstil 25 ta qatnashayotganimdan g'oyat xursandman. Bizni chaqirgan bu taklif qilgan organizatorlarga kattadan katta rahmat. Xudo xolasa kelajakda Turkiston bilan ishlash niyatimiz bor. Xudo xolasa ishlaymiz. Здравствуйте, меня зовут Пиркулеева Гухер. Бренд мой называется Гухер Гуверне. Это фамилия моих детей, поэтому я хотела их тоже, чтобы они тоже вникнули в мой бренд, так как они мне помогают в работе, они мне дают такие идеи, я с ними всегда разговариваю, поэтому бренд мой называется Гухер Гуверне. Я создала свой бренд в 2020 году. Так как до этого я работала в Париже, в моде, в высшей школе моды Формамод, и я преподавала конструированию. И сейчас, в 2020 году, когда мы приехали в Туркменистан, вернулись, у меня была большая возможность заниматься своим делом, которым заниматься очень люблю. И вот основано было поэтому в 2020. В этом экспо в 2025 году я хотела показать дружбу народов, потому что этот год у нас год дружбы, год сотрудничества. И в моей коллекции сегодня много разных цветов, поэтому это тоже наши кишты, и европейское что-то есть. Я их смешала, две культуры, чтобы создать такую атмосферу дружбы. Помимо международных экспо, тоже 2 раза в году очень большие мероприятия проходят в Милане, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке. И пока в Нью-Йорке не была, но показывала свою коллекцию в Италии, в городе Милане, во Франции, в городе Париж, в Саудовской Аравии, в городе Рияд, в Марокко, в городе Танжер. И помимо этого тоже очень много приглашений, очень много приглашают и на выставки. На все, конечно, malheureusement не получается, не находится время, но я постараюсь нашу культуру показывать больше и больше, побольше стран, чтобы увидели. Salam. Men Gelen Husus Karxanasynyň Sowda bölüminiň hünärmeni Agaýewa Xurma. Biz bugün sergiye gatnaşdyk. Sergide mehmanlarymyzy öz öndürýän önümlerimizi, iş-eşiklerimizi mehmanlarymyza tanıştyrdyk. Biziň hususy karxanamyz 2013-nji ýyldan bäri işläp ötür. Gelen Husus Karxanamyzyň esasy maksady guruluşyk karxanasyny işleýän işgärlerimiziň rahatlygy üçin esasy maksadymyz şo bolup dur.
ýürýär. Biz öz öndürýän önümlerimizi esasen türkmen halkyna däl, daşary ýurtlara hem hödürleýär. Esasen Gazagistan, Özbegistan ýurtlary bilen işleşýär. Merhabalar, ben Recep Emrah Sevim, Indokem Hindistan firması adına buradayız. Bizler tekstil için boya ve kimyasallar üretiyoruz. İşte tekstilin en başından en sonuna kadar bütün proseslerinde kullanılan boya ve kimyasalları üretiyoruz. Türkmenistan'a ilk gelişimiz, çok mutluyuz burada olmaktan. İnşallah hızlıca çalışmak da istiyoruz Türkmenistan'la. Biz bütün dünyada bu ürünleri satıyoruz. Özellikle üreticiyiz, bunu belirtmek istiyorum. 5 tane Hindistan'da, bir tane de Dubai'de üretim tesisimiz var. İnşallah yakın zamanda başlarız. Teşekkür ediyorum.